Predstava Ne očajavajte nikad u izvođenju srpske drame Prištinskog narodnog pozorišta nastala je pre 2 godine. Draga, to što želiš dobit ćeš, znaš da tvoje krhko telo ne podnosi stres. Ne ljuti se, draga, što sam nadrndan, probleme na poslu imam svaki dan. Reditelj predstave Nenad Todorović u izjavi za Radio Kim je kazao da su utisci na kraju izvođenja predstave pozitivni. Ova predstava je, mislim, čudesan primjer kako srpske i kosovske institucije mogu da naprave visoku kulturu i kako one mogu da rade ozbiljan repertoar, a da pritom on obilazi i da kažem, ekstremnije posljedice stradanja srpskog naroda. Dakle, da budemo i ono što se zove sociopatološko-kulturološki fenomen kosovski sam po sebi, koji uključuje u sebe da imamo 7 ljudi ili 10 ljudi u Prizrenu koji nas gledaju, a s druge strane da možemo da imamo jedan auditorijum RTS-a. Glumci Igor Damjanović i Anika Grujičić zadovoljni su kako je predstava prihvaćena od strane publike. Pa još jednom, po ko zna koji put do sad, posle predstave koju igramo u enklavama, je osjećaj predivan i sjajan i zbog broja publike koji dođe i zbog sve veće, to je sad onako već malo iznenađujuće, to je ono nešto što je novo, pored tog divnog osjećaja igrati u enklavama, zato što, eto, da sam rekao mnogo puta do sada, je svu energiju koju imamo ta publika jako dobro skupi i učestvuje sa nama i nadam se divno se provodi, a ono što je fascinantno početkom ove sezone je to što je meni najdraže od svega, to je što je sve više dece prisutno na ovoj predstavama. Svaki put je oduševljenje isto, veliko, predivno, srce mi je puno, presrećna sam što igram među svojim narodom i sinoć smo igrali u Gotovuši, selu kod Štrpca. Tako da sam presrećna i presrećna sam reakcijom publike, stvarno su divna. Oduševljena publika aplauzima je pozdravila glumce, a među posetiocima sinoćne predstave bilo je dosta dece i omladine. Ja sam još uvek pod utiscima, izvanredno je, pogotovo zbog toga što se ovakva dešavanja na našim prostorima vrlo retko dešavaju, zbog toga što nikakvih drugih kulturnih manifestacija i bilo što drugo ovde nema. I na naše veliko zadovoljstvo, drago nam je da se neko setio nas, da nismo zaboravljeni, da su došli da podignu u narodu moral, da nas nečim oduševe, da nađemo par minuta za zabavu, za uživanje. Mesečno jednom, ako ne više. Ipak nam nedostaje ne samo predstava i pozorišta, nego i filmova, i bioskopa i svega ovde što nema. Ne samo za nas, nego uopšte i za omladinu. Predstava koju je režirao Nenad Todorović nastala je na osnovu komedije Branislava Nušića Ne očajavajte nikad, a rađena je u maniru mjuzikla.